Welcome to the news. The Department of Land Reform and Rural Development has officially launched South Africa's electronic deeds registration system on 1 April. The system, enabled by the Electronic Deeds Registration System Act of 2019, aims to modernize land registration processes, replacing manual systems with digital solutions. According to a statement by the department, it will streamline property registration, improve security, reduce turnaround times, and combat corruption. The system will allow users to access registered deeds online and submit them electronically from any location. A dual registration process will be in place for the next 5 years, after which manual registration will be phased out. Agbus Grain has announced the appointment of Dr. Charl van der Merwe as the new manager of its grain desk, effective 1 May 2025. Van der Merwe, an agricultural expert with 27 years' experience, holds multiple qualifications in agricultural management. He takes over from Wessa Lemmer, who swapped grain for raisins at the end of 2024. Dr. van der Merwe previously worked with NVK, Suidwes Landbou and Tiger Brands. In his post at Agbus Grain, he will focus on policy advocacy, stakeholder engagement and industry representation to ensure competitive and sustainable grain sector. Tesame met die onlangse aankondiging dat die BTW-koers in Suid-Afrika sal verhoog, het die regering ook die lys van 0 BTW voedselitems uitgebrei. Die lys sal nou ook vleisafvalprodukte van verskillende spesies insluit. Die aankondiging volg nadat verskeie instansies in die Suid-Afrikaanse vleisbedryf hande geneem het om die voorstel aan die regering te maak. Die lys van afvalprodukte sluit pens en potjies, lewer, niertjies en ander afval in. Volgens die rooi vleisprodusenteorganisasie sal hierdie vorm van verligting toesien dat duisende huishoudings nou goedkoper, gesonde rooi vleisprodukte en proteïene as deel van hul daaglikse maaltye kan geniet. The United States has imposed a 30% tariff on certain South African goods as part of President Donald Trump's strategy of reciprocal tariffs. The tariffs, based on half the rates some nations charge on US exports, include significant duties on countries such as Cambodia, Vietnam, and China. South Africa exports various agricultural goods for the US, including citrus fruit, grapes, wine, and nuts. The African Growth and Opportunity Act, known as AGOA, currently facilitates trade between the two nations, but it is due for renewal later this year. A detailed report is available on Plaas Media's website, agriorbit.com. Die wolmark behou steeds sy opwaartse tendens, ondersteun deur die swakke rand teenoor die Amerikaanse dollar. Hier is Heinrich Victor met terugvoer. Op die 26ste wolveiling van die seisoen wat op 2 April plaasgevind het, het die Suid-Afrikaanse wolmark weer eens effens verbeter, met die Cape Wool's merino aanwyser wat met 0,3% vir alle merino wol en 0,6% vir gesertifiseerde wol versterk het teenoor die vorige veiling, en teen 'n skoonprys van R184,80 per kilogram en R189,31 per kilogram onderskeidelik gesluit het. En so sê Heinrich Victor. A new outbreak of foot and mouth disease has been confirmed in Bergville, KwaZulu-Natal. The latest case falls outside the boundaries of the recently declared disease management area. Traceback indicates the infection originated from within the area's boundaries before its official declaration. This brings the total number of active outbreaks in the province to 147, with 165 cases reported overall. Quarantine measures have been implemented at the affected locations, including 2 other suspect cases under investigation. Surveillance and vaccination efforts are being stepped up in the region. Livestock owners are urged to follow strict biosecurity protocols to curb the disease's spread. En voorspellings dui daarop dat nog reën op pad is.
Goeie nuus vir baie, maar nie so positief vir ons vroeë sojaboonaanplantings wat nou geoes moet word nie. Hier is Johan van der Berg. Dit raak regtig waar in baie dele en nou 'n groot probleem. Nou reën is gewoonlik lekker en hulle sê reën betaal altyd vir sy eie skades. Maar dit lyk asof dit die somergraanoes nou negatief gaan begin benadeel. Dis veral die sojabone wat nou die baie vroeë aanplantings wat nou gestroop of geoes moet word, wat baie nat is. En as ons kyk na wat ons verwag vir die volgende tyd, dan lyk dit ook nie na goeie nuus nie. Dit lyk of daar nog reën op pad is, amper elke dag vir hierdie volgende 2 weke oor groot dele van die land. Dis dan Johan van der Berg met ons weer nuus en iets om na uit te sien. Agricol bied binnekort weer sy gewilde groendag in Potchefstroom aan.